Alim sulang alam sila TMC, etel mama siringi around the island. Etel around the island, a public service sila kama man ada TMC, mo kami wilomes. El sabami lo ay sa ngidil events el somi wa buhay balo tingi sabam lam gadong mera 775-8995 malu baka email al mora tmc38palau@gmail.com. Always sing ngayatan showing burde ng kamali mga tangarang klala wala kama matubiditang marata sabihin mo tingi. Melak more announcements, melak more Palau International Coral Reef Center, PICRIC, tira mo celebrate the 19th year anniversary til operate til officer til and namor ya theme reaching new frontiers anchored in tradition. Mela ada PICRIC adi mo wise later was saying oy nganang sel ngani sel klol gora amo celebration til and then sel giba mo di wise sing mo nganang. Next, kaya lang ngani other PVA lang sir adang along ngani sel activity lo se dusk et today etang morning na Sabado on November 16, 2019 lo mo ra 5 p.m. and mo 8 o'clock ra club say. Etang featuring kaya dele traditional ma local food ra ngar along mga yang loy traditional dances mga kaya dele arts ma craft til ball showcase el ngaria sawmill move mom dengel gilal tayid el basket today ako magtang alam ko dong mga PVA el 4882793 eng may ako makalam so de ya direct el PVA yang ngani sel digartil conquer oy go men conquer gomam qadong mara PVA again el dengwa 4882793 ako madura Corin ogera gila la registration el mortegi del conquer mga mo ra November dori el mo December 1st sel got ay gidele moringira ang esar lam qadong sting eco race el last de December 1st the moringira Long Island ding again ako di color PVA mo ako makailam so de register wala pa mail yagidele next ngani ayel ko activity ra morning ra Sunday ngani sele airs to our oceans tirken mo ngani beach clean up partir ra ngurang ngara balurang arar lo mo ra 8 o'clock ra total mo 3 o'clock ra talial seals ngani na Sunday November 17, 2019 amal so sab ami de das sab ilmang anong sertil mo ko mi beach clean up madirak el PCS labangela pan rangarar morning beach clean up partir November 22, 2019 tiago ngani ra ma el ngara all rabalu rangarar ngamu ra 9 o'clock al mo 12 o'clock and then tamo provide lunch and then di kami lungo al mali wel mo tatakabalo sa plastic malubang foam al gop giri wel mo dong al mora 4883993 ako register or sign up ko may ko mo sign up before November 20 masabilo lungo sir tira kira na number sila ikal supply sila bola share next event ngil Tigal adra embassy ra Shabal amla mo 25 years ngartel belaw mga isigi del 25 year anniversary til sige del Sunday el November 24 eng mga concert el Enka music Enka singers ngayon del renowned del Oka Midori ang klel momitak le tamoringira ngara mayang cultural center ra 1 dori afternoon el mo 2 dori afternoon tal concert tak malditada mang malsamil mo ng enjoy del enka concert madirak imong sel class of 1999 elementary W Belao di mo kanya horror maheris mamunes maristela Michael outlying states ngani ay dele picnic Sunday November 17 2019 el morning ra yung David
Rakor side. Amura 10 o'clock. Ete di patla makamdingo ititrar ngalki marba mi memong enjoy mga tu. Ya next ela kadmura isela masang. Mela Friday November 15 to 2019 en ngania kamil tila la Wilfred Telmao Elwell ete ang moringira bliri rangar amay. Madira kalo si silsil sil Friday November 15 2019 en ngania kamil tila la ane mari Iyong Moses ete ang moringira Oikul Center el nga ngarigi ray. Ya sabado en kamil tila la Roy Olkari ngiratmak el di moringira ngaram langui. Tim lagi kita announcement rel en moringira next week kom sulang.